Božji pogled na telo. Mi hrišćani trebamo da se podsjetimo Božje osude tela. Telo, kaže Gospod Isus, nije vredno. Jovan 6:63. Bilo da je u pitanju greh tela ili pravednost tela, telo je bezvredno. Ono što je rođeno od tela, ma šta god to bilo, telo je. Nikada ne može biti bilo šta drugo osim tela. Bilo da je to telesnost za propovedaonicu, telesnost u slušateljstvu, u posvećenju, u molitvi, u čitanju reči, u pevanju himni ili telesnost u činjenju dobra. Sve je to beskorisno. Koliko god da vernici žude u telu, Bog objavljuje da je to beskorisno. Telesnost ne donosi korist duhovnom životu, niti ispunjava pravednost Božju. Hajde da uočimo par stvari u vezi tela koje Gospod otkriva kroz apostola Pavla u pismu Rimljanima. Pod 1. Kada čovjekovim mislima vlada telo, ono ga vodi u smrt. Rimljanima 8:6. Bog nam pokazuje da duhovna smrt dolazi po telu. Jedini izlaz je da telo razapnemo na krstu. Bez obzira na to koliko je telo sposobno da čini dobro, da planira i da spletkari kako bi primilo odobravanje ljudi, Bog je na telom izrekao samo jedan sud. Smrt. Pod 2. Čovjek čijim mislima upravlja telo, Božji je neprijatelj. Rimljanima 8:7. Telo se protivi Bogu. Ne postoji ni najmanja šansa za tim da telo i Bog zajedno funkcionišu. Ovo je istina ne samo u vezi greh, već i za najplemenitije misli i dela. Očigledno je da se gresima protivimo Bogu, ali posmatramo također da i pravedna dela mogu biti učinjena nezavisno od Boga. Pod 3. Telo se ne pokorava Božem zakonu, a i ne možemo se pokoravati. Rimljanima 8:7. Što bolje telo funkcioniše, to je ono dalje od Boga. Koliko dobrih ljudi je voljno da veruje u Gospoda Isusa. Njihova samopravednost uopšte nije pravednost. Ona je zapravo nepravednost. Bilo da je osoba dobra ili zla, jedna stvar je sigurna. Ona se ne pokorava Božem zakonu. Kada je osoba loša, ona krši zakon, a kada je dobra, ona osniva pravednost koja je van Hrista i time promašuje pravu svrhu zakona. Po zakonu dolazi spoznaja greha. Rimljanima 3:20. Po 4. Oni koji su u telu ne mogu ugoditi Bogu. Rimljanima 8:8. Ovo je konačna presuda. Bez obzira na to koliko čovjek može biti dobar, ako to dobro čini sam od sebe, njime ne može ugoditi Bogu. Bog je zadovoljan samo svojim sinom. Mimo njega i njegovog dela nijedan čovjek ni dela ne mogu ugoditi Bogu. Ono što se čini po telu može izgledati poprilično dobro, ali bez obzira na to, zato što proističe iz tela i zato što je učinjeno u prirodnoj snazi, to ne može zadovoljiti Boga. Ljudi mogu da smisle mnoge načine da čine dobro, da se poboljšaju, da napreduju, ali to je telesno i ne možemo ugoditi. Ovo nije istina samo za neobnovljene. Ovo je također istina i za one koji su obnovljeni. Koliko god da je nešto pohvalno ili efektivno vernik učinio u sopstvenoj snazi, on i dalje ne dobija Božje odobrenje. Božje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo se ne zasniva na principu dobra i zla. Umjesto toga, Bog traga za izvorom svega. Delo može biti ispravno, ali Bog pita koje je njegovo poreklo. Iz ovih delova pisma možemo da vidimo koliko je isprazan i beskoristan trud tela. Vernik kome je Bog tačno pokazao bezvrednost tela neće lako pogrešiti. Kao ljudi mi pravimo razliku između dobrih i zlih dela, a Bog gleda dalje od toga i pravi razliku po tome koji je izvor svakog dela. Najbolje delo tela donosi istu meru nezadovoljstva Bogu kao i najprljavije i najgore delo, jer je obema izvor telo. Kao što Bog mrzi nepravednost, isto tako mu se gadi i samopravednost. Dobra dela koja su učinjena prirodnim putem bez potrebe za obnovom ili ujedinjenjem sa Hristom ili oslanjanjem na Duha Svetog nisu ništa manje telesna pred Bogom od nemorala, nečistote itd. Koliko god da čovjekove aktivnosti mogu biti lepe, ako ne proističu iz potpunog poverenja u Duha Svetog, one su telesne i Bog ih odbacuje. Bog se protivi, odbacuje i mrzi sve što pripada telu, bez obzira na to kako izgleda s polja i bez obzira da li je to učinjeno od strane grešnika ili sveca. Njegova presuda je: telo mora da umre. Iskustvo vernika. Ali kako vernik može vidjeti ono što Bog vidi? Bog se žestoko protivi telu i njegovom delovanju,
ali se čini da vernik odbacuje samo loša svojstva tela, dok se strastveno drži njega samog. On ne odbacuje telo u potpunosti. Umjesto toga on nastavlja mnogo toga da čini u njemu. On čak i zauzima samouveren i ponosni stav, misleći da je bogat Božjom milošću i sposoban da bude pravedan. Vernik u tom slučaju upotrebljava svoje telo. Zbog takve samozavaranosti, Božji duh vernika mora da povede na najsramniji put, kako bi vernik mogao da upozna svoju telesnost i da poprimi Božji pogled. Bog dozvoljava da duša padne, da oslabi, čak i da zgreši, kako bi vernik shvatio da li dobro zaista postoji u telu. Ovo se obično događa kada osoba misli da duhovno napreduje. Gospod testira vernika kako bi vernik mogao da upozna sebe. Obično Gospod objavi svoju svetost kako vernik ne bi imao izbora nego da svoje telo proglasi nečistim. Nekada također dozvoli Sotoni da ga napadne, kako bi kroz svoju patnju vernik mogao da vidi sebe. To je jedna od najtežih lekcija i ne može se naučiti preko noći. Tek nakon mnogih godina osoba polako dolazi do spoznaje toga koliko se telu ne može verovati. U telu je nečistota bez obzira na najbolje pokušaje. Bog vernika vodi u duboko iskustvo Rimljanima 7, sve dok spremno ne prizna zajedno sa Pavlom. Znam da ništa dobro ne prebiva u meni, to jest u mome telu. Stih 18. Koliko je teško ovo reći iskreno. Da nema bezbroj bolnih poraza, vernik bi i dalje nastavio da veruje sebi i da sebe smatra sposobnim. Stotine i hiljade poraza ga dovode do toga da razume da je svaka samopravednost u potpunosti nepouzdana, da nema ničeg dobrog u telu. Ovakvo bavljanje telom ne prestaje ovdje. Mora se nastaviti sa samoispitivanjem. Kada god hrišćanin prestaje da prosuđuje sebe time što prestane da se ophodi prema svome telu kao beskorisnom i krajnje odvratnom, nego umjesto toga zauzme čak i stav sujete i laskanja samom sebi, tada Bog opet mora da ga propusti kroz vatru kako bi uništio tu prljavštinu. Koliko je malo onih koji su ponizni i koji priznaju svoju nečistotu. Sve dok se takvo stanje ne razume, Bog neće povući svoje delovanje kroz ovaj način. Zato što vernik ne može biti oslobođen od uticaja tela čak ni na trenutak, nikada ne treba prestajati da se preispituje. Inače će opet početi da se hvali u telu. Mnogi pretpostavljaju da se preosvjedočenje greha od strane Duha Svetog tiče samo ljudi ovoga sveta. Zar ih on ne preosvjedočava o njihovim gresima kako bi poverovali u Gospoda Isusa? Hrišćani bi također trebali znati da je takvo delovanje Duha Svetog isto toliko bitno svetima kao i grešnicima. Iz nužnosti on mora da preosvjedočava svete o njihovim gresima, ne samo jednom ili dva puta, od svakoga dana i bez prestanka. Neka sve više i više iskusimo preosvjedočenje Duha Svetog kako bi naše telo moglo biti pod stalnom osudom, da nikada ne bi moglo da vlada. Neka nikada iz vida ne izgubimo, čak ni na trenutak, pravu sliku našeg tela i Božeg suda o njemu. Hajde da nikada više ne verujemo sebi niti našem telu, kao da ono ikada može zadovoljiti Boga. Hajde da uvek stavimo svoje pouzdanje u Duha Svetog i da ni u koje vreme ne damo ni malo mesta sebi. Ako ikada na ovome svetu postojao neko ko se mogao hvaliti svojim telom, to je onda Pavle, jer je po pravednosti zakona bio besprekoran. I ako se neko mogao hvaliti svojim telom nakon nanovog rođenja, to je zasigurno Pavle, jer je postao apostolom koji je vidio uskrslog Gospoda sopstvenim očima, jer ga je Gospod moćno upotrebio. Ali Pavle se ne usuđuje hvaliti, jer poznaje svoje telo. Njegovo iskustvo Rimljanima 7. glave ga u potpunosti osposobljava da shvati ko je. Bog mu je kroz njegovo iskustvo otvorio oči kako bi video da u njegovom telu nema dobra, već samo greh. Samo pravednost kojom se prehvalio je sada grešna i odbojna. On je dobro naučio ovu lekciju, zato se ne usuđuje da se opet hvali svojim telom. Ali on ne prestaje sa ovom poukom. Ne, Pavle nastavlja da uči. I tako apostol objavljuje da se ne pouzdajem u sebe, iako ja sam imam razloga verovati u sebe, ipak u sebe ne verujem. Ako neko ima razloga verovati u sebe, taj mora znati da ja imam još više razloga verovati u sebe. Filipljanima 3, 3 i 4. Iako postoji mnogo razloga za to da veruju u svoje telo, Filipljanima 3, 5 i 6, Pavle shvata kako ga Bog vidi i veoma dobro razume kako je ono apsolutno nepouzdano i nepoverljivo. Ako nastavimo da čitamo Filipljanima 3, otkrićemo koliko je Pavle ponizan što se tiče verovanja u sebe, ne svojom pravednošću, držanjem zakona, stih 9,
kako bi postigao uskrsnuće iz mrtvih. Stih 11. Još to nisam postigao i nisam još postao savršen, ali ustrajno nastojim osvojiti taj cilj, jer je Hrist osvojio mene. Stih 12. Ako vernik želi da postigne duhovnu zrelost, onda mora zauvijek da održi isti stav koji je apostol Pavle imao tokom svog duhovnog hoda. Još nisam postigao. Hrišćanin ne treba da dozvoli bilo kakvu samouverenost, samozadovoljstvo ili radost, misleći da može da veruje svom telu. Ako deca Božja iskreno teže ispunjenijem životu, i ako su spremne da prihvate Božji stav prema telu, oni sebe neće smatrati jačim ili boljim od drugih, bez obzira na njihov duhovni napredak. Neće reći, naravno da sam drugačiji od ostalih. Ako ovakvi vernici dozvole Duhu Svetom da im otkrije Božju svetost i njihovu pokvarnost, ne bojeći se toga da im se ona jasno objavi, nadajmo se da će po Duhu moći da uvide sopstvenu pokvarenost ranije, sa manje bolnih iskustava poraza. Koliko je žalosno kada, iako namera osobe nije da veruje svome telu, ipak ispod površine ima na čistotu, a osoba i dalje misli da ima barem malo snage. Gledajući na to, Bog mora toj osobi dozvoliti da se susretne sa raznim porazima kako bi iz nje uklonio i tu malu količinu pouzdanja u sebe. Krst i dublje delo Duha Svetog. Zbog toga što je telo veoma prevarno, verniku su potrebni krst i Duh Sveti. Kada vernik razume u kojem položaju njegovo telo pred Bogom, on mora svakog trenutka da doživljava dublje delovanje krsta kroz Duha Svetog. Kao što hrišćanin treba biti oslobođen greha kroz krst, isto tako sada mora biti oslobođen i pravednosti po telu tim istim krstom. Kao što hodanjem u Duhu Svetom hrišćanin neće slediti telo u greh, na isti način hodanjem u Duhu Svetom neće slediti telo u samopravednost. Činjenica je da je van vernika krst postigao ono što je trebao savršeno i potpuno, ali na taj način je nemoguće njegovo produbljujuće delovanje. Kao proces unutar vernika, međutim, krst se može iskusiti na temeljit način. Duh Sveti će naučiti i primeniti princip krsta. Ako je osoba verna i poslušna, bit će konstantno vođena u dublje iskustvo onoga što je krst učinio za nju. Krst je objektivno završena, apsolutna činjenica koji ništa ne može biti nadodato, ali subjektivno je neprestano iskustvo napretka koje može biti doživljeno sve više. Čitaoci bi do sada već trebali znati više o njihovom sveobuhvatnom karakteru koji je razapet na krstu zajedno sa Gospodom Isusom, jer jedino po tom osnovu Duh Sveti može da deluje. Duh ne koristi nijedno drugo oruđe sem krsta. Vernik bi sada trebao da ima sveže razumevanje Galatima 5:24. Nisu samo strasti i želje razapete. Samo telo, uključujući svu njegovu pravednost kao i snagu za činjenje pravednih dela, također je razapeto na krstu. Krst je mjesto na kojem se strasti i želje, kao i njihov izvor, razapinju, koliko god plemenite bile. Jedino koja osoba spremna da se odrekne celokupnog tela, dobra i zla, tek tada može da hoda u Duhu Svetu, da zadovolji Boga i da živi zaista duhovan život. Spremno za to ne sme nedostajati, iako je krst sam po sebi svršena činjenica. Shvatanje krsta u životu osobe se meri u njenom znanju, spremnosti i veri. Pretpostavimo da dete Božje odbija da odbaci dobro svoga tela. Koje će biti njegovo iskustvo? Njegovo telo će se možda činiti veoma pametnim i moćnim dok se bavi mnogim aktivnostima, ali koliko god dobro ili jako, telo nikada neće moći odgovoriti Božjim zahtevima. Kada Bog telo pozove da se pripremi za Golgotu i patnju, hrišćanin ubrzo otkriva da je njegov jedini odgovor da se povuče i da postane slabiji od vode. Zašto su učenici toliko užasno podbacili u Getsemanskom vrtu? Zato što je duh voljen, ali je telo slabo. Matej 26:41. Slabost ovdje uzrokuje promašaj tamo. Telo može da pokaže svoju prividno veliku moć u stvarima koje mu se sviđaju. To je razlog zbog koga se telo povlači usled Božeg poziva. Zbog toga je njegova smrt ključna. Inače Božja volja ne može biti ispunjena. Ako imamo nameru i želju za razvijenjem sebe kako bi bili viđeni i uvaženi od strane drugih, to trebamo pripisati telu. Postoji prirodno dobro kao i prirodno zlo u našem telu. Jovan 1:13 nas obaveštava o volji tela. Telo može želeti, odlučiti i planirati da učini dobro kako bi ga Bog prihvatio. To svejedno i dalje pripada telu, stoga mora ići na krst. Kološanima 2:18 govori o umu tela. Darby je prevod.
Samopouzdanje vernika je ništa drugo do verovanja u sopstvenu mudrost, misleći da zna svako učenje pisma i kako treba služiti Bogu. 2. Korinčanima 1.12 spominje mudrost tela. Veoma je opasno primati istine Biblije ljudskom mudrošću, jer je ovo skrivena i podla metoda koja neizbježno uzrokuje to da vernik zajedno sa svojim telom savršeno imitira delo Duha Svetog. Veoma dragocena istina može biti bezbedno sačuvana u sećanju, ali ona samo u umu tela. Duh jedini može da oživi, a telo ne donosi korist. Ko svaka istina nije konstantno oživljena od strane Gospoda, ona ne pomaže ni nama, ni drugima. Ovdje ne govorimo o grehu, već o neizbježnoj posljedici prirodnog života u čoveku. Šta god je prirodno, nije duhovno. Ne da se moramo odreći samo naše pravednosti, već i naše mudrosti. Ona također mora biti razapeta na krst. Kološanima 2.23 govori o slavljenju ili posvećenju po telu. To je slavljenje po našim uverenjima. Svaka metoda koja ima za cilj da prodrma, traži ili stekne utisak posvećenosti jeste slavljenje u telu. To nije ni slavljenje u skladu sa učenjima pisma, niti pod vodstvom Duha Svetog. Uvijek postoji mogućnost hodanja po telu. Bilo da je to po pitanju slavljenja, hrišćanskog rada, biblijskog znanja ili spasenja duša. Biblija često pominje život tela. Osim ako je počinjen krstu, taj život i dalje deluje u svecu istom merom kao i u grešniku. Jedina razlika u tome što mu se svetac protivi, ali i dalje postoji mogućnost da uzme taj život i da crpi iz njega. Život tela može da mu pomogne da služi Bogu, da razmišlja o istini, da se posveti Bogu. Može biti motivisan da čini mnogo dobrih dela. Da, hrišćanin može da misli da je prirodni život pravi život do te mere da se osjeća kao da služi po volji Božjoj. Moramo razumeti da unutar čovjeka postoje dva životna principa. Mnogi od nas žive mešovitim životom, poslušni jednom pa onda drugom. Nekada u potpunosti zavisimo od snage duha, nekada ipak umešamo i našu snagu. Ništa se ne čini stabilnim i trajnim. Jesu li moje odluke donesene onako kako to radi svet, tako da u isto vrijeme kažem i da i ne? 2. Korinčanima 1.17. Karakteristika tela je njegova klimavost. Ona neizmenično govori da pa ne i onda obrnuto. Ali Božja volja je, ne hodite po telu, čak ni na trenutak, već po duhu. Rimljanima 8.4. Trebamo da prihvatimo volju Božju. U Hristu ste obrezani novim obrezanjem, koje nije učinjeno ljudskom rukom. Izbavljeni ste od snage svoje telesne naravi obrezanjem koje je učinio Hrist. Kološanima 2.11. Trebamo biti voljni da dozvolimo krstu, kao što to čini nož obrezanje, da potpuno odseče sve što se tiče tela. Taj rez mora biti dubok i čist kako ništa telesno ne bi bilo skriveno ili zadržano. Krst i kletva su neraskidivi. Galatima 3.13. Kada telo predamo krstu, mi ga predamo kletvi, prihvatajući da u njemu nema ničeg dobrog i da ne zaslužuje ništa drugo osim kletve Božje. Bez ovakvog stava srca je mnogo teže prihvatiti obrezanje tela. Svaka naklonost, želja, misao, znanje, namera, slavljenje ili delo tela mora ići na krst. Biti razapet na krstu sa Hristom znači prihvatiti kletvu koju je naš Gospod prihvatio. Nije bio slavan trenutak za Hrista kada je bio razapet na Golgoti, Jevrejima 12.2. Njegovo prikucavanje za drvo je značilo da će ga Bog prokleti. Ponovljeni zakon 21.23. Kada je telo razapeto sa Gospodom, to prosto znači da smo zajedno sa njim prokleti. Kao što moramo primiti završeno delo Hrista na krstu, isto tako moramo i ući u zajedništvo krsta. Vernik treba da prizna da njegovo telo ne zaslužuje ništa drugo do prokletstva smrti. Njegovo praktično zajedništvo sa krstom počinje kada vidi telo na onaj način na koji ga Bog vidi. Pre nego što Duh Sveti može u potpunosti da preuzme osobu, telo se prvo mora potpuno predati krstu. Molimo se da znamo tačno kakvo je telo i da mora biti razapeto. Braćo, mi nismo dovoljno ponizni da bi voljno prihvatili Hristov krst. Mi odbijamo da priznamo da smo bespomoćni, beskorisni i potpuno pokvareni i da ne zaslužujemo ništa osim smrti. U današnjem vremenu ne fali bolje življenje, već bolje umiranje. Moramo umreti dobrom, temeljitom smrću. Dovoljno smo govorili o životu, moći, svetosti, pravednosti. Hajde sada da pogledamo na smrt. Da samo Duh Sveti prodre u naše telo duboko Hristovim krstom, kako bi on mogao da postane iskustveni deo našeg života. Ako umremo ispravno, živećemo ispravno.
Ako smo ujedinjeni u smrti kao što je njegova, zasigurno ćemo biti ujedinjeni i u njegovom uskrsnuću. Pitajmo Gospoda da nam otvori oči da bismo vidjeli apsolutnu važnost smrti. Da li ste spremni? Da li ste voljni da dozvolite Gospodu da vam ukaže na vaše slabosti? Da li ste spremni da budete razapeti na otvorenom, izvan kapija? Da li ćete dozvoliti duhu krsta da učini delo u vama? O, da spoznamo više o njegovoj smrti. Trebamo jasno razumeti da se smrt na krstu stalno nastavlja. Nikada ne možemo ući u fazu uskrsnuća koja potpuno izostavlja smrt, jer je iskustvo uskrsnuća izmereno iskustvom smrti. Propast među onima koji idu za životom uznesenja je ta što zaboravljaju važnost stalnog usmrćivanja tela. Oni zapostavljaju poziciju smrti i idu ka uskrsnuću. Posljedica ovoga može biti dve stvarnosti. Olako i neozbiljno shvatanje opasnosti koje delovanje tela ima na duhovni napredak, ili produhovljivanje dela tela, što dalje znači pretpostavljanje da su dela tela dela duha. Koliko je važno da uvidimo da je smrt temelj svega. Nastavljamo graditi, ali se temelj ne sme rušiti. Takozvano uzvišena i uzdignuta stvarnost se može činiti nerealnom ako se smrt tela stalno ne održava. Nemojmo biti zavarani da mislimo kako smo toliko duhovno napredni da telo više nema snage da nas mami. Ovo je prosto neprijateljev pokušaj da nas odvoji od osnove krsta kako bi spolja bili duhovni, a unutra telesni. Molitve kao što su: zahvaljujem ti Gospode što više nisam ovakav nego sam ovakav, jednostavno odišu istim stavom kao što je molitva iz Luke 18, 11 i 12. Najpovodljiviji smo prevari od strane tela kada smo na samom rubu da od njega budemo oslobođeni. Stalno moramo prebivati u Gospodnjoj smrti. Naša sigurnost se nalazi u Duhu Svetu. Sigurnost je u našoj spremnosti da budemo poučeni, uplašeni da damo i malo prostora telu. Moramo se radosno podrediti Hristu i imati pouzdanje u Duha Svetog da će primijeniti Hristovu smrt na nas, kako bi se Isusov život očitovao. Ranije smo bili ispunjeni telom, a sada ćemo biti ispunjeni Duhom Svetim. Ako je on u potpunoj kontroli, on će zbaciti silu tela i objavit će Hrista kao naš život. Tada ćemo biti u mogućnosti da kažemo da život koji u ovom telu živim, ne živim više ja, nego Hrist živi u meni. Temelj tog života će uvijek biti: ja sam razapet sa Hristom. Galatima 2.20. Ako živimo životom vere i poslušnosti, uvijek možemo očekivati da će Duh činiti sveto i predivno delo u nama. Ako živimo po Duhu, to je naša vera, jer verujemo da Duh Sveti prebiva u nama. Onda hodimo po Duhu. To je naša poslušnost. Galatima 5.25. Trebamo jednostavno verovati da nam je Gospod dao svoga Duha, koji prebiva u nama. Veruj u njegov dar i pouzdaj se u to da Duh Sveti prebiva u tebi. Ovo je tajna Hristovog života. Njegov Duh prebiva u najdubljem delu tvoga bića, u tvom duhu. Razmišljaj o tome, veruj u to i podsjećaj se na to sve dok ta slavna istina u tebi ne proizvede sveti strah i čuđenje da Duh Sveti zaista prebiva u tebi. Sada nauči da slediš njegovo vodstvo. Njegovo vodstvo ne proizilazi iz uma i misli, ono proizilazi iz života. Moramo se podrediti Bogu i dopustiti njegovom duhu da vlada nad svim. On će objaviti Gospoda Isusa u našem životu jer je to njegov zadatak. Reči poticaje. Ako dozvolimo Duhu Božem da u nama produbi delovanje krsta, naše obrezanje će postajati sve stvarnije. Mi smo istinski obrezani. Mi, koji obožavamo Boga po njegovom duhu i ponosimo se jedino Isusom Hristom i ne pouzdajemo se u sebe i u ono što možemo učiniti svojim snagama. Filipljanima 3.3. Pouzdanje u telo se napušta kroz obrezanje. Apostol u centar svega stavlja veličanje Isusa Hrista. On nam objašnjava da na jednoj strani postoji opasnost, a na drugoj sigurnost. Stavljanjem našeg pouzdanja u telo uništava uzvisivanje Isusa Hrista, ali veličanje u duhu nam daje blagoslovenu radost života i istinu. Duh Sveti uzdiže Gospoda Isusa, a ponižava telo. Ako iskreno želimo da slavimo Hrista i da dopustimo da svoju slavu stavi u nas, onda moramo primiti obrezanje krstom i naučiti da slavimo u Duhu Svetu. Nemojte biti nestrpljivi, jer nestrpljenje dolazi od tela. Nemojte isprobavati druge metode, jer su one jedino korisne da pomognu telu. Moramo u potpunosti da ne verujemo telu, koliko god dobro ili sposobno ono bilo. Umjesto toga trebamo verovati Duhu Svetom i podrediti se samo njemu. Takvim poverenjem i poslušnošću će telo ponizno biti zadržano na svom pravom mjestu,
pod prokletstvom i time izgubiti svu svoju moć. Neka nam Bog bude milostiv kako ne bi stavljali svoje pouzdanje u telo, nego da pogledamo na sebe i priznamo kako je telo nepouzdano i besplodno. Ovo je veoma stvarna smrt, bez nje nema života. Nemojte da vaša sloboda postane izgovor za telo. Galatima 5.13. Mi smo zadobili slobodu u Gospodu. Stoga nemojmo davati nikakve prilike telu, jer je njegovo pravo mesto smrt. Nemojte nesvesno misliti da je delo Duha Svetog vaše, nego uvijek budite na oprezu kako telo ne bi bilo oživljeno. Nemojte pripisivati sebi slavu njegove pobjede, jer ćete time dati priliku telu da nastavi svoje delovanje. Nemojte postati previše samouvereni posle nekoliko pobjeda. Ako to učinite, vaš pad nije daleko. Kada naučite kako da nadvladate telo i nakon što ono nema moć dugo vremena, nikada i nakon toga nemojte misliti da ste zauvek pobjedili nad njime. Ako se ne oslanjate na Duha Svetog, opet ćete biti bačeni u uznemirujuće iskustvo. Sa svetom marljivošću morate održavati stav zavisnosti, inače ćete biti meta napada tela. Ponos daje priliku telu. Nemojte se bojati da ćete okaljati obraz pred ljudima. Apostol odmah nakon što je govorio o razapinjenju tela i hodanju u duhu, rekao je: nemojmo biti umišljeni. Galatima 5.26. Ako ponizno uvidiš koliko si bezvredan pred Bogom, onda nećeš pokušavati da se dokazuješ pred ljudima. Zamislimo da na primjer sakrivaš slabosti svoga tela pred ljudima kako bi primio čast. Zar time što ne razmišljaš ne daješ povoda telu da čini ono što hoće? Duh Sveti nam može pomoći i osnažiti nas, ali on nam neće pomoći u onome što je naša odgovornost. Kako bi ispunili ovu odgovornost, u jednu ruku moramo održati stav toga da nećemo dati bilo kakve prilike telu, a u drugu ruku taj stav moramo praktikovati kada budemo pozvani da se odreknemo tela u svim sferama našeg svakodnevnog života. Pavle podstiče: ne dajte mesta telu. Rimljanima 13.14. Kako bi telo delovalo, treba mu podsticaj. Zato mu ne treba uopšte dati priliku. Kako bi telo bilo zadržano u prokletstvu, moramo stalno biti budni. Stalno moramo provjeravati naše misli, da li u njima postoji uobraženost, jer će takav stav pružiti telu ogromnu priliku. Naše misli su najvažnije, jer ono što se događa u tajnosti misanog života će se otvoreno pokazati rečima i delima. Telu nikada ne treba dati mesta. Čak i kada razgovaramo sa ljudima moramo biti na oprezu, jer sa puno reči telo može biti opremljeno da čini svoje delo. Volimo da govorimo mnoge stvari, ali ako one nisu izrečene u Duhu Svetu, bolje je ne reći ništa. Isto se odnosi i na naša tela. Telo može da izmisli mnoge planove i metode, te da bude puno iščekivanja. Ima svoje mišljenja, moć i sposobnost. Nama, pa čak i drugima, ona se mogu činiti plemenitim i prihvatljivim. Ali hajde da uništimo čak i najbolje od tela zbog straha da ćemo prekršiti Gospodnju zapovest. I ono najbolje što telo može da ponudi mora biti nemilosrdno predano smrti iz prostog razloga jer pripada telu. Pravednost tela je odvratna isto kao i greh. Treba se pokajati od njegovih dobrih dela isto kao i od greha. Uvijek trebamo da gledamo na telo kao što na njega gleda Bog. U slučaju da padnemo moramo se preispitati, priznati naš greh i očistiti se dragocenom krvlju. Očistimo se od svih telesnih i duhovnih nečistoća. 2. Korinčanima 7.1. Ne da samo mora postojati delo Duha Svetog i dragocene krvi, i mi sami moramo sudjelovati u čišćenju. Moramo istražiti svu nečistoću tela i predati je krstu našeg Gospoda. Čak i ono najbolje učinjeno u telu možda nije grešno čoveku, ali bez obzira na to, Bog ga je osudio kao nečisto. Što je rođeno tela, telo je. Ovo se odnosi i na osobu i na njena dela. Bog nije zainteresovan za formu ili izgled koliko je zainteresovan za izvor. Zbog toga, ne samo da trebamo biti očišćeni od naših greha, već i od svakog dobrog dela tela. Vi ste kao stranci i došljaci na ovom svetu. Zato vas molim, klonite se požuda svoga tela. 1. Petrova 2.11.